ado sigi maning le soul hai sigi bike model sigi se subsidy laigani ko 15 to 20,000 muki subsidy laigani. What's up people, Johny here again. I just Takyel industrial area dagi kitang haigalaga Narantong chape lambi du lay se Machuev EV ko sigi se electric vehicles ki akoi scooters ki showroom ni ko manuk chagaga yengorasi bikes mayam lay di ko aduga makoida EMI facility loi laigani adagi bikes my on road price ke loina haijara age adu loi fabu yengbiramo like subscribe nang toksin biramo the housing jere adu showroom da pechangorasi sigi EV haiba brand sini ko aduga akoina luxury Machuev EV hai se ko authorized dealer of EV India hai se brand se ma kurai lamlong bazar da sulai aduga main showroom da ne luxury sina Takyel industrial estate ki lambi du da ko adama ko je electric ki bike oibani na zero pollution ne zero emission ne zero noise ni ko lai ko sa aduna EV India da tama ko ye email address bi re ko evindia.com da changir ka su yare aduga Machuev EV da changaka yengira ka su dum vehicle gi details loina price loina bu ubo pangbi gani ko aduga sele ba showroom manungi sele ba maps bikes maps ko scooter maps ai dai thank you ai amam to ina loina ba hajar ka sta ka le maps ai loina ba hajar ka ko bike se starting model lagi na hujara ke ko sigi se mako EV ki win haiba model duni si le se ko white color da sigi win se magi price se 62,500 ni sigi se ko aduga magi motor se 250 watt ne ko Boss ki motor hoiba sigi se ko aduga magi maximum speed na magi technical specification maximum speed is 48 km/h. Mileage is around 70, maximum the 70 kilometers per hour. This is aduga magi lead acid ki battery ko 72 volt hoiba aduga 27 km ko AH ke hai battery ki AH ke hai AH aduga charging time se full charge tamagi se can oi tare 7 to 8 hours the charging time we magi se aduga magi tires na tubeless lakani adigi disc brake lo na yorokani mani gisna drum brake oi ko magi gisna disc brake oi ba sti yori aduga driving mode na ani yorokani battery gi 1 year warranty yorokani aduga internal parts kina 5 years warranty yorokani ba next ke model sina ahava ko sigi se ahava se ai sigi bike se ai kara test drive tok jarakya ahava se mai test drive tok jarakya aduga magi top model da kogi sigi kano se ko soul ai se sigi test drive tok jarakya aduga pe yemi na se ko adu sigi ahava se 65,000 ni magi price se sidai da kogi registration on road adagi showroom price na like ko electric vehicle de adu magi 65,000 hai se ko Sisu 250 watts ni Boss ki motor ni still say charging times around 7 to 8 hours full time ka aduga magi tubeless tire dum workani magi se aduga disc brake su dum workani ka mani gi sina drum brake workani aduga magi driving mode se ahum yawi sigi se ka 1 2 3 na sida yawi ka tare ko gi battery je magi mileage se hena chalan ya ka di main oina 1 ga 2 ga dum thobi yo ka 3 sina kitang aggressive oina speed to thobi wa ne ko aduga battery di dum chara kani ko sigi mileage sisu around 70 kilometers mu oi maximum da aduga magi speed sisu maximum speed around 48 km/h ne ko electric vehicle da sagi speed si yam na boang na lak pe ko kai no ha ga battery consumption do adugi yang ga aduga 48 km hai je dum ka ta city manung da koi Manipur gi road condition adigi koi traffic rules niyom fazana ngang na chana dabni da sagi speed si limited sa thona di dum phai ai tare ko aduna 48 km ai se within city da di more than enough ne ko aduna sagi amu magi 70 kilometers range mu pirak pa hai se kogi office hangana 10 km 20 km to around 3 days mukti dum
ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯁꯤꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤꯁꯨ 120 ꯌꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯗꯤꯖꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯃ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯍꯟꯗꯖꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯅꯤꯌꯥ 2ꯁꯦ ꯖꯤꯅꯤꯌꯥ 2ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯖꯤꯅꯤꯌꯥ 2ꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯤꯅꯤꯌꯥ 1ꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ 2ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯅꯤꯌꯥ 2ꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 89,500 ꯀꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯨ 250 wattsꯀꯤ ꯕꯣꯁꯀꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯁꯨ 48 km/hꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 70 kilometersꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯥꯏꯑꯣꯟ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ 60 voltꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ 3 to 4 hours ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯐꯨꯜ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯁꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯃꯥꯡꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯃꯣꯗꯁꯇ 3 ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯕ꯭ꯂꯨꯇꯨꯠ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯟꯇꯤ 3 years ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯟꯇꯤꯁꯤꯅ 5 yearsꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ illuminated ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄꯤ ꯑꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯝꯖꯟꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯅ ꯊꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯝꯗ ꯁꯤ ꯂꯩ 3 ꯃꯣꯠ 3 ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅꯀꯣ 1 2 3 ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 100% ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯗꯣꯃꯤꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏड ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯨꯛ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯡꯒꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯑꯣꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯑꯣꯅ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯗꯥꯏꯑꯣꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯁꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯥꯏꯑꯣ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯋꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯣꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ 71,500 ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁे ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯨ 250 wattsꯀꯤ 250 wattsꯀꯤ ꯕꯣꯁꯀꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 48 km/h ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ up to 85 km/ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯔꯖꯤꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯁꯨ up to 7 to 8 hours ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯅꯤ ꯔꯤꯌꯔꯒꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯅꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯤꯡ ꯃꯣꯗꯁꯨ 3 ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯁꯤꯅ लोनब बैटरी से 1 year की बैटरी लोनब वारंटी लेको अदुगा 5 years की इंटरनल पार्ट्स की वारंटी अमा लोनब ले अदुगा मागी 72 volt की बैटरी ने से यावरिसे को अदुगा एफटीओ सी सुंगा पेट ऑन तौरगा येमिनसी को सिद्रम इंस्ट्रूमेंट का कंसोल से सिद्रम राउंड ओरे अदुगा नेगेटिव एलसीडी नि सी यावरिसे को अदुगा सिदसु नुम पी से पार्किंग मोड लेना ओइ को सिदा रेडी ओइरबनी अदगी सिगी सिसु राइट मोड से को सिगी राइट मोड से सिदा 1 2 3 अदम यावरि को सिदा सिगिसना कोई EV की ख्वादिगी टॉप मॉडल दने को सिगी ऑन रोड प्राइस से 1,40,000
42,400 rupees lay sigise ko aduga sigise mu registration changakani aduga license daka lakani thogo matam ko agi design jab di view magi DRL things aduga pura full LED ni ko magi headlight che sigise na mo 60 km/h bo thobi ai mod home yawe sisu ai test drive thobja ke test drive ki video api ding bio aduga mileage sigise na khwai maximum da ko 120 km range ni pi se ado 120 km range se ko yi mod 1 ga 2 ko thoraga oi ni ko ado mod 3 si da ne kitang aggressive ko thorok pa kitang speed da thorok pa gi ni na ado gi range tu phangunga mo ado 60 km/h bo ti dam sikis pa jan thobu yani charging time si no handare 3 to 4 hours katani full time charge ta aduna office at pama dam office ki da dam hapet charging port to dam puran thila dam torasum yani ba ko masagi sigi reverse mode among yarakani sigi se ka gari maning han ko lo yarakani ade bluetooth connectivity ke lo yarakani my features ta adagi disc brake ani lo yarakani alloy oi ka mangi si jo among alloy oi adagi mo battery warranty se ki 3 years warranty lagani adagi internal parts kina 5 years warranty lagani aduga lithium powered battery ne ko si is namuka aduga 60 volt ki oiba sigi magi battery ki keno se ka maningi daylight ki section su LED akani si yaure se aduga tubeless tire ni yaure se ka aduga sigi magi flat board che sigi se price space se paden lay ai tare ko yung nam team yo aduga side su space khar yaure se hook yaujare aduga se da ko gi agi lock ki ka yaujare adu sigi se illuminated way ka aduga sigi se headlight on to gi adagi charging gi indicator ke lo yaujare aduga battery negative LCD ni battery ani yobugi battery gi power si lo yaujare ka adagi magi CP has parking hai ni sigi se da kidan kuina namakanda zero hai se ka ready in thare ko se thobu yara ni kai se mod home yawe si de su ko gi 1 2 3 na ka si yawi outside temperature yawe adum basic ne si si ke sham na ke na to na te adum basic informatic ko ba tare ka adu ko ba gi si de si mod ni 1 2 3 ai se de ko si r na reverse hai ne bo ka ada pet all round na to ga review 어저께 역전기 수야암나 그나 또우리 미암나 레샤이 마자마자미암나 끝나 그나 또우리 얘가시 mod 1 하나 토르게 거 시다 mod 1는 레이제 시다 하나 토르게 아이 레시 Takyel industry 마펌 두더니 거 Takyel industry 그나 들 서골반 놈의 도구로 파도이라 손으로 잘라시고 앞에 이행어시 mod 1 하나 토래 슬랙 스페이스 여로이비네 그 OTB네 우리 방황 자이잖아 보고 잘하네 에 후이 mod 1시 스피치 깨고 더보야 해 33 34 35 to top speed ne mo tu dom gi chi ka electric gari ji pura tension free ne kem yaw da vida ajik petrol 120 rupees yaw do hai bani ko adu me adu 120 yaw do yaw ra ka di electric ki bike am play with the farani best star ni $33, $32, $33 okay mod 1 ka mod 2 dam yang asi mod 2 sina 45 pa thobu yai mod 2 sina 45 pa yai ka adagi mod 3 sina 55 pa ya de mod 3 mo yang asi mod 3 sina mo khang yang kan pai dap ta to
Sunset fazatro. Outside temperature ka yaw mai si. Pick up dito ngay. Kahit pick up yan ngay. Ato lebi ke har ka disi ke machu EV hai se ko. Takyel industries dala ito. Sidai kitang hento aga. Sidai kitang hento paga dum layer bani. Sipet chila landmark ke sumai jarak bani. Ato sipet ki hek gorak buda. Sidai EV nam yois. Si EV nam yois sidai dala eko. Ato ka gari ato pa ngangu si mudi start talks. Okay, sige model sina muk ahava hai bako. Hani tunum sol ni sina ahava ni color scheme jam phajai sige se. Thanak na muk som da thora si. Ngi ngai jani he. Electric se pra tension free ne. Naran thong lom dong thora janak na muk ko. Turel mapan daw ini thoge mi chin da ko kay no de naram thong gi thong ma pa je haje leisabi me am su pisa thale duga plus ngasai gari jam chile hai ta dang waram goi bagi aduna sigi right tan su in thokol ros sido ina ko ye ngasi Sisu dom first riding mode 35 muk thobo male luhong ma lai re second mode mu yeng si first mode I thore ko second mode mu yeng si mode 2 okay mode 2 do mu kyam yang yeng si speed breaker Seat is nice and wide. Ano nga eh? Ano ka magi si leg space is pasan lay eh. Lambi si dun sila ini si so. Sabi pisat hatle. Ngako ay si review to video dami ngako to laki among laki ko le sabi me amai halak ko to MPB lagi sat ki bidari nu aitre norem thongi le sabi me am 6 na second mode ne kadam speed kale third mode to yeng si Sige speed de dom age 50 di ngam lambi je ko sige speed da adom कहता रे पेट्रोल गाड़ी lai du ya si ba sige speed dom thobu ya ta ga de aduna hena range hena wangan ge har ga de me mode 1 ga 2 ga dom thobi over mode 3 sina kitang fast riding ko ye ko गाड़ी से दम कहते हैं कोई स्पोर्ट मोड की तरह तो रही है अदुना क्या तो भी हो है तारे कितने रेंज तो वहाँ गया है कभी 1 के 2 का तुम तो भी हो है तारे साइड मिरर से याम ना नाइस एंड वाइड याम चौड़े याम फंसे याम ना विजिबिलिटी फंसे ना ले रहे ब्रेकिंग से मैं याम ना नुंगा रहे अदुनी अमो हाल से ले शाबी मसाम याम तो दिल्ली लो रहे पिछाका पीरेगा Pigi na kami sidi. Especially yam tare no ida. Kay ni mito no. Kun mari.
Oh, se. Ai cái viewer mày nó mà sao tự nhiên cái co. Tự nhiên cái lối gì nghe, nó tự nhiên cái lối tự nhiên cái. Si cái hay cái nói gì? Taryel khủng man. Tang kun mari da ko. Ma'am le sabi ma'am kan na wan hona jari to lak piro tang kun mari da thabal chong piro lo. Chale bye bye. Date 24. Taryel khủng man. Ma'am. Sa piro chong piro lo. Ai đi cha ni le ram ni na chong jara roi ko. Pai lete. Ai punchi thabal chong dri. Ma'am ngak ting ngak pirang ne punchi thabal chong dri ko. Ai na su interest ka lai ta bai ta thabals. Da ai chong jadri. Hai jo jade thabal chong mo se. Se le re ko EV ai je. Although Sigi Maningale is Soul Highway Sigi bike model, Sigi is subsidy like an 15 to 20,000 Muki subsidy like any on road price to 1,42,000 Amuk like when Sigi bike Levi Matata, Sigi subsidy 15 Dana, 20,000 Muk subsidy Punk and then Levi Hack the subsidy is happy what is under you. Senior servicing station Nego. Other my missing Kelly lay. Sige yan. Ito na servicing is wira line na dum lay ne cost da. So I lay bis battery ga to do to mems. Still lay mems. Still ga battery ga to do to mems. Servicing station is da dum la ni showroom da gi dum lay ne to semam ju sida dum mo ni ga dum facility do loi na lay sida. Ado ko sige machu EV da sagi EV gi sige bikes me se servicing to matam 6 times free servicing mo isagani. Aduga after 6 servicing the them labor charge ke kin card hapakani ko aduna up to 6 times the free servicing warakani next tang asagi insurance ki cover 1 year yor ani aduga asagi internal ki spare part 5 years ki warranty lakani adu lithium battery ki 3 years ki warranty lakani lead acid battery ki 1 year keno lakani ko warranty lakani aduni like se aduna EV se sagi warranty P was sagi electric scooter da loina bak warranty P was sagi EV has this is the only two-wheeler company ni ko atopa da kisu PD hai Mexico aduna Imphal ki dealer ki da lamong da mag lai re aduga sigi main office na sigi Takyel ki industrial area gi kitana ha laga lambi tu ko noram thung chatpe lambi tu ko thingna mar ke loina hapsara ke me am na tu na EV ki vehicle se pam bira ka di connect option biro aduga ai gi suggestion high recommendation hajaragadi electric bikes ya yum khudingi amount de dum thambiyo haitare hojik petrol 120 130 yogi ba kangoroi ko aduna electric vehicles ne yam economy warakani hengwai bo long lasting dum warakani ko sisna future ne adu losin jara video saida matung nasu atopa me ama namjara kige atopa me ama cover to jara kige adu ngasi oina di bye bye.